Kei te pai whakahirihiri a Piri Wepu mo te tukinga a ngā haua whiowhio ki ngā Highlanders a te pōmere. Kua roa a Wepu e noho pai taha ana nā te whatinga o tōna raparapa. Nā ko nā anō e rika rawa atu nei ia ki te kuhu anō i ngā kuaha o te whare o tū. E ono marama kua hipa ka hoki atu a Piri Wepu ki te papatākaro. It was frustrating at times, sitting in four walls and having to do exercises by yourself, but you know, I'm outside now and happily running around with the boys and trying to get myself up and help motivate the boys more. Ko te mahi nui I nāia nei kei runga I a Wepu I te marama o whiringa ānuku I whara tōna waiwai. I tata tana hoki mai ki te tākaro I ngā wiki tata nei, engari ka whara tōna ate. Actually, I was hoping to run around last week, but I think they weren't too sure the extent of the damage before I played club rugby on Saturday against Petone. So, you know, all of last week they pulled me out and pretty much sat in the gym. Te āhua nei kua whai hua te wāharatau, ko te manako ka whai wāhi ia ki runga I te papatākaro mo tētahi o ngā tukinga whakahirahira o te tau. Me te ngā kau titikaha kua tāi te wā. I'm sort of happy that I've got past or got through all the recovery and you know, I'm now available. E mea tia ana hei te wehenga tuarua ka tūkuna a Wepu ki te tākaro. Hei reira pia kitea ai o na pū manawa ki te kapa Highlanders. Definitely. So hopefully, you know, we're ahead and we're not down, and I have enough energy and you know, my fitness levels are good enough to be running around out there with the rest of the team. Kua tohua hoki a Maanonu mo tēnei tukinga nui. He tā Gardner, te karere.